Mentagi na dalam kijongi kilapi nanti kajong soha Lapat ba? Bahadin ba nagaling juga isi ringkat pada usiam kilasya yang ini. Dah, hadin ba nagaling juga usiam ringkat berkeisi kilakot yang ini kita dalam mangin ya syom yang berkat habo. Tinggal kerana sibun kimat apa ide berkecujur kecungi kepada naduk kesem ajar mulai. Pada donru sibun pat kiwi ki komplain. Dipanggil ada penbu hak ini kisni kepada ada berkumju. Tinggal kerana ya kajuk kamat syapang kajing tung biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim marang ba jong kahima ila pen pau mene pana kaliang jongi ku kikun ki hajar jong kahima da lele ru am pat niai teng menginai persya paring melaru pen peliang ba unong tai sing imyong pen teng biang pen long muslim unosin syar jong kahima ka jongi ila pen sengai kata pana kaliang jong ka isi dekat bu CM ila ong ba ya menta kim patla pen pulih dan ban bijit bini biang iki file namar ka jirban jo ka file pat ka poru kala long kerki dena kali ka chongki kilapan porangi or kilap tharu lagi don kalenti pengen lech kindo ki benta ka syong hangi per ka syong karai ka jong pai ba jong kun wajar jo ka hima kata kadai ka bangi ngila ya ken mene pat UCM ilapan singau ru ba wala ka isi ba menta kamla ban wangi u hapo ka khatsan singi gumta na kaleng ka jongi ta sitin pat kun wajar jo ka hima ngirin Inwan hang ni, wan syak tengan, tak hadu, pakai isi, kan ai, yang ni, yang kijebab ke basai. Kata kadai kajis pensengau ke jongi, haka isi. Serena kali ke jong usi yam, bukan melak wan ai, yang kijebab, tak hadu, penkur ke jengkren. Kijebab ke bangiyok hi kalong ba, yang menta, ompat lak wan ai karai, tak hadu, wana kali yang jong usi yam, bat kaki HEDC, kan yok wan pulih biang, yang kifail, nang ni sakmat. Kata kadai ke bangiyok, bat kajing dawa ke jongi, kekremla ban urlong namar baka council kekremla ban ai kejebab kertum ke jengpan ke jongi harina kaleng ke jongi ila bupor apa ka khatsan sengi bagi dai ban jebab lem kumta mat biang ke jeki jong pat ba ukun ajar jo kai malen min simpat de ke sinjam bangin yat da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti min sapet ai kap karai perkarai kalong kabakado ka syong apa ba lara apa ba ong bangin dia ang ne tak ada begini yo ekrai inwan beng ang ne apa ka katan sengi bangin dia ang ne tak ada baka KCDC kan ai ka jebab hangi ukun wajar jo ka hemaleren ngimla ban syong klikti wat himla ru ban hiroi ya ka hok ka jongi kata kale ka jibet sengi ka jongi wat kata kale ka jebab ka jongi katan sengi mar beng ka jingi khi ka jongi wat pi ka isi kata kale ka jibet sengi ka jonga hakane ka por ka pamenta Inuan hang ne, insan tangan hang ne, tak ada baka isi kan ayah ke jimsar ke bahok. Ke enquiry ke baka konsil ke le, kamlong ke bahok ngitip saya kata, ilapan sengau mene ia sibun ki points. Hari ke isi ka kemla ban simrai. Inya caki bentar beri baniat, bergenawang wan beng ne hari ka katsan sengi. Insan tangan hang ne, tak ada penginyok ke jebab. Kerai ke bakado ke syong upaj ba, namar penloi ke hima, da upaj ba. Kata kadai ke jongi yang mentah.